birihutirwa cyane. Gisekedi n'abambari be noneho birabarangiranye mu buryo bweruye nyuma y'uko Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yitangarije ku mugaragaro izuba riva ko agiye kwinjira mu gihugu cye agatahuka akajya mu burasirazuba bwa Kongo kwifatanya n'abarwanyi ba M23 nta guca ku ruhande. Yabishinjijwe kuva kera ariko ubwe yemeje ko ari byo agiye gukora maze ubundi akajya guhagarika amakimbirane yumvikana mu gihugu cye. Ibi nanone biraba ari ukwiyunga gukomeye no gutuma influence nini y'abakundaga uyu mugabo ayoboye imyaka 20 igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo nubwo cyaranzwe n'amakimbirane ariko nabwo agakemurwa bigiye kujya ku murongo ngagakosora amakosa yakoze. Ese Kinshasa batitiye mu buryo bungana iki noneho nyuma y'igihe bivugirwa mu matamatama katuze tugwa amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane. Hagati aho Uvira ibintu byadogereye nyuma y'uko M23 yatatse ariko noneho niyo yari yabanje kugabwa ibitero mu buryo bweruye bikarangira ifashe tumwe mu duce kugeza ubu twari strategy mu by'urugamba ifatanyije n'abarwanyi bivugwa neza ko ari M23 twirwaneho bafashe agace kitwa Rugezi nyuma y'uko nanone hakozwe prank ikomeye yuko abazarendo bari gusubiranamo n'abarundi. Ariko ibi byamaze kumenyekana ko ari inzira nshya abarundi bamaze guhitamo yo gutuma ngo bivana muri imirwano iri kubera muri Kivu y'Epfo muri Uvira mu buryo kugeza ubu dacishijwemo ijisho. Turakubwira neza ya mayeri yongeye kumvikana nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo Mwamvya Vita ageze hano rwose akavugirwayo amagambo akomeye ndetse akumvikana n'ibindi bikorwa byinshi bitari bizwi. Ese ko yagiye mu Burundi byaba byaraganiriweho? Katuze tubiguherezemo amakuru y'ingenzi kandi akomeye kubera ibikorwa bikomeye. Hagati aho biravugwa neza ko intare za Sarambwe zemeye ko zivuye Walikale ariko by'umwihariko bavuga ko bavuye Walikale zone ko batigeze bavuga ko bavuye Walikale mu duce twose. Ibi bikaba byatumye abo bita Babirigi ndetse na FARDC bongera guhombera muri imirwano mu buryo bukomeye kubera bandakavazi bongeye kumenya amakuru y'ingenzi nyuma y'ubugenzuzi na surveillance rutura bari bakoze hakoreshejwe drone. Bikaba ngombwa ko M23 yongera kuzivunira umuheto mu buryo butunguranye cyane. Hari n'abandi ba optokarame b'abagenerali abazarendo batawe muri yombi mu mvoto nyuma y'imirwano ikaze. Hano Goma turagwa update z'ukuntu wazarendo zakubitiwe Mutaho no mu bindi bice byegereye Kirunga nyuma y'imirwano ikaze. Ibi byose twamaze kubimenya mu makuru akomeye kandi atandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi tugiye kwibandaho. Hani ko muyoboro mugara amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese aho muherereye, niba uri mushya akaba ari bwo bwa mbere kandi agiye kuri uyu muyoboro, reba gato cyane munsi y'iyi video handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomezanye muri aya makuru akomeye gatanu kuri gatanu. Tuguhaye ikaze. Namakuru twinjemo mu buryo burambuye ariko noneho kugeza ubu noneho ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye muri firigo noneho burakonjeshejwe mu buryo bukomeye. Kumva amagambo yohoza ari perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ubu nta wundi ni Joseph Kabila ubwe Kabange yitangariza ko agiye gutaha imbere mu gihugu akava mu buhungiro. Mu butumwa bwe bwite yavuze ati ngiye gutaha nyuma y'imyaka 6 ncecetse n'umwaka umwe w'ubuhungiro, niyemeje gusubira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bidatinze. Nzinjira mvuye mu burasirazuba bw'akarere kacu, ibibera mu gihugu bibaye noneho bigiye gushirwa akadomo. Igihe kirageze cyo kwitabira hamwe no kwiyemeza gushika ndetse no kwazana ibisubizo muri DRC. Aya n'amagambo ubwe yabanje kwandika. Harongera ati abazikoranabuhanga ryitwa Glock ati ninde perezida wayoboye DRC mu gihe hafi cy'imyaka 20 ndetse n'amakimbirane yarari mu gihugu imbere. Ubu butumwa bwo bwahise bubindimbura mu buryo bukomeye maze buvuga buti ni Joseph Kabila perezida wa DRC kuva muri 1 kugeza muri 19 yategetse imyaka hafi 20, yakomeje ubumwe bw'akarere nubwo hari amakimbirane cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri ya Kongo. Ibyo byose ariko byaje kugirwa neza imugani kuko byaje gukemurwa. Nanone kandi amakimbirane yakomeje ndetse no mu burasirazuba muri uwo mwaka, ariko ayo makimbirane nayo yarahagaze.
ibyo nabyo bigaragaza ko uwo mugabo hari icyo yakoze. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse gusigura ko uyu mugabo hari byinshi nawe yigamba ko yakoze, ariko nanone akabikora nabi. Gisekedi we akabihuhura mu buryo bukomeye ngo nyuma y'uko we yabishize ku murongo, ibyo byose ngaje kubikosora. Kwinjirira mu burasirazuba bwa Kongo agahura na AFC M23 ndetse n'abayiyoboye, akiyemeza kubiyungaho, akabwira abanyekongo ko bagomba gufatanya bakarwanya Gisekedi. Iyi ni inkuru mbi rwose ku butegetsi ya nyuma ikomeye yatuma Gisekedi ahura n'indoto mbi z'uyu muperezida. Umwaka umwe asa nkaho ko kari mu buhungiro, yaracitse ubutegetsi bwa Gisekedi bwagombaga kumukurikirana bukamufunga. Nanone kandi bukavuga ko hari benshi ubutegetsi bwa Gisekedi bwagiye bufungura uyu mugabo yarafunze, harimo abashijenerali ndetse n'abandi banyapolitike bakomeye. Ibi byagaragaje ko bagiye ku ruhande rwa Gisekedi. Kuva mu gihugu rero kwa Joseph Kabila byari bifite ishingiro, kuko nawe yarafitemo abanzi benshi imbere Kinshasa barikuwe n'ubutegetsi bw'uwo yasimbuye. Ibi nabyo bikaba ikibazo mu buryo bukomeye nako bw'uwo yahaye ubutegetsi. Ubwo rero kuza kinjirira hano rwose mu burasirazuba akiyunga kuri M23 mu buryo bweruye, tukabibona izuba riva, n'urundi rugamba rushya rwaba rugiye gutangira muri politike ndetse nanone kandi no mu myumvire y'abaturage bakiyumvamo ingoma y'uyu muperezida. Kugeza ubu kano kanya bivugwa neza ko ari mu nzira agaruka kongera kudobereza Gisekedi wamuhaye ngo kwidegembya ndetse ngo ntamute muri yombi atarava mu gihugu. Ibi byacicishije igikuba mu buryo bukaze cyane, ku buryo noneho bigiye gutera ikindi kibazo cyeruye. Ariko nanone M23 kugira imbaraga zingana gutya noneho birahita bishira ku rundi rwego iby'urugamba n'ibikorwa bya gisirikare birimo n'iby'ubwumvikane ndetse n'urugamba rushya rurimo gukorwa ku butaka bwa Kongo. Hagati aho katubanze twinjire muri Uvira muri Sud Kivu ndetse twirwaneho M23 nayo yongeye gukora gashya ifatanya na AFC babuhora agace kitwa Rugezi. Nyuma y'imirwano ikaze yo gutangatanga ndetse no gutuma abarundi batabona pozisiyo nziza z'urugamba, bikarangira barasanye mu buryo bukomeye. Hari n'abajenerali autokarame bayobora za Wazalendo ndetse ngo n'imitwe y'abamayimayi bamaze gutabwa mu mvuto, nubwo amakuru dukesha zimwe mu mboni zacu ndetse n'abaduhaye operasiyo batigeze batubwira amazina kuko batarayamenya. Gusa nanone ngo aracyakorwa iperereza no kugira ngo riticwa. Gusa nanone ingabo z'abarundi mu guhora n'urukuta rukomeye ndetse Wazalendo zikiruka mu buryo bwa nyabwo, FARDC zigahura n'ibyago bikomeye, ngo byabaye nko kwihimura gukomeye hagati y'uruzinduko rwari rwamaze gukorwa na Mwamvi ya Vita, minisitiri w'ingabo w'iki gihugu wari muri Sud Kivu ngacungera iby'ingabo, nyuma y'uko atangaje ko urugamba rukomeje iby'ubushikirano ndetse n'amasezerano yamaze kugerwaho na M23 n'igisirikare cya leta yo guhagarika imirwano asa nk'ayapfubijwe burundu. Ibyo byatumye intare zongera kugaba ibitero bifatika kandi binini biri gutuma ingabo z'abarundi zinyura mu nzira y'umusaraba ikomeye. Nanone kandi yanabagejeje ku kongera kubaho nabi mu buryo bukaze. Mu kumvikana ko muri iyi minsi kongeye kugaragara, biravugwa ko Wazalendo n'abarundi batari kumvikana, bari gupfa ibibazo bikomeye cyane biri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ngo kwanga ko Wazalendo zigaba ibitero ngo zishotore M23 nayo ngo nize zivugane mu buryo bukomeye. Ibi byatumye ibintu bihindura isura, bituma nanone hagaragazwa icyo byari byitezwe, kuko ngo yari plank ikomeye ko ahubwo abarundi bashaka kuva ku butaka bwa Kongo bwango, nyuma y'uko bamenye neza ko M23 yari maze iminsi yikusanya izi neza ibikorwa byinshi bigiye kuba. Nanone kandi deployment rutura zakozwe n'ubutegetsi zatumye M23 ibona ko intambara ikomeje. Yangeso yo kutamenyera kwicirwa ku kibuga cy'imirwano, gufasha mu buryo bweruye ndetse no gukora ibyo basabwa ngo bagiye guhita bivana muri imirwano bwango bisubire mu gihugu cyabo, nk'ibyamaze kwemezwa ko M23 kugeza ubu igiye kwisanga iri kurwana n'Abazalendo gusa, kuko nabo bazahunga Uvira bwango, nyuma y'uko bigaragaye neza ko n'ubundi kuyirwanamo byazabagora kurushaho hakurikijwe impuzandengo y'ibikorwa M23 yari ifite ndetse ifite no gukora bwango ngo itabara abaturage ndetse n'abahore kari agace kamaze iminsi mu minwe y'abanzi mu buryo bukomeye. Hagati aho
M23 ntiyigeze iva Walikale, ahubwo yababwiye ko ivuye Walikale centre. Ni nako byanagenze. Ibi byatumye ubutegetsi ndetse bufatanyije n'Ububirigi bakora icyo bita surveillance y'agatangaza muri Walikale, bohereza amadrone ibihumbi hejuru mu kirere, ariko birangira arashwe mu buryo butunguranye cyane. Biravuga ko 3 muri yo yongeye gutabwa mu mvuto n'igisirikare cy'Intare gikikije ibice bya Walikale, ariko kugeza ubu hakaba hataramenyekana ibirindiro nyakuri baba baragiyemo, ariko ngo bakaba bakomeje icyo bita operation n'ibikorwa bya gisirikare rutura ndetse biri militaire bigomba gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa bupfukamishwa bwangu hano muri aka gace. Ntabigeze bahava burundu kuko babizi neza ko aka gace bakavuyemo bwa byanyabyo, ndetse ngo ntagire santimetero basigara bagenzura, nubwo ibiro byabo byose binini kandi bigari ndetse na operation zikorerwa ari kibati, byaba biteje akaga gakomeye kuko ngo Walikale baracyariye gusura urugamba rwo turarwinjiramo tukubwire neza. Hagati aho nitwagenda tutakubwibye Goma ko FDL rizakubitanye n'uruva gusenya kuva mutaho ko mabere y'inkumi zigahondagurwa mu buryo bukaze. Ijoro rishira kuri tariki ya 9 zari zamaze kwirukankanwa mu buryo bukomeye, zirenzwa hejuru mu biti, zigezwa munezareza mu shamba ry'ibirunga, aho zongeye guhurayo n'ibyago bikomeye nyuma y'uko zari zimaze iminsi zitegura ibitero kandi bikomeye. Bivugwa neza ko hari imbunda zabatswe, ariko noneho zimwe ziburirwa irengero, bikavugwa ko izabonetse nini ari brongo paralysis zigera ku 8 zo bari bamaze iminsi bagenda bakusanya kugira ngo bazaga bitero bikomeye cyane Goma. Umutekano mu cyumaze iminsi wumvikana, ibyatumye aho bitakanzarwe abaturage banahunga baza hano Goma rwagati basubira mu nkambi nyuma y'igihe kinini M23 zisenye, abaturage bagasubira mu ngo zabo. Kandi koko ibi bintu bikaba byarakoze icyo bita kugeza ubu umuti, kuko byatumye abaturage basubira mu mitungo yabo mu buryo bwa nyabwo. Si ibyo gusa, kubera M23 ikibyimbye cyamenetse, noneho Everest Ndayishimiye yikoze mu nda mu buryo bukomeye. Abasirikare barenga 34 harimo abakomeye n'abakomandazi bayoboye ingabo ndetse n'abashinzwe ibikoresho bya gisirikare mu gisirikare cya FDNB cyo Burundi bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo bakozwe iperereza ry'agatangaza n'inzego z'ubutasi zabatguye gitomo, bavuga ko ibikorwa bya gisirikare barimo hano ku butaka bwa Kongo by'ubwigomeke no kurwanya M23 bafatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ibikorwa by'umwanda bitagira gahunda, ngo ndetse bari no kubangamira ikiremwa muntu, ndetse ko n'ibyo bakora badabifite inyungu habe na gato, kurinda ngo imipaka yabo bagiye kwirindira iwabo n'ibindi byinshi turi buze kugarukaho. Ibikaba bigiye kubacisha umutwe mu buryo bukaze nyuma y'uko ngo bagiye gutera propaganda mu basirikare ngo bigomeke bwangu basubizwe imbere mu gihugu, bavanwe muri iyi ntambara bari kwicirwamo kandi batazi icyo baruhira mu by'ukuri muri iyi mpamvu ikomeye cyane ibikorwa bya gisirikare ngo bashizwemo na Kinshasa. Ibyo turaje tubivuge nta na kimwe dusize. Hagati aho reka tubanze nanone dusesengure neza iby'amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacikishije igikuba mu buryo bukomeye mu itangazamakuru mpuzamahanga, yongeye gusesengurwaho n'ikinyamakuru gikomeye African Intelligence kigaragaza ko Gisekedi kuva muri diru z'agatangaza kugeza ubu ngo zagombaga kwibasira u Rwanda byatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nk'izamuteye umugongo muri iyi minsi, nyuma y'uko yumvise intumwa zigeze kuri 2 zose zikandagira ku butaka bwe ariko ntizitse ku Rwanda. Ubwo ngo yamaze kumenya neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibogamiye ku rundi ruhande, nyuma y'uko bivumbuwe ko gucukura amabuye y'agaciro ngo bitatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika itayishora mu by'urugamba ndetse n'ihangana ndetse na propaganda zo guhagarara ku Rwanda ngo ko rwagabye ibitero ku butaka bwa Kongo rwifashishije ingabo zarwo RDF nk'uko Kongo yabishatse. Ibi byose bikaba byaracikishije igikuba, bikaba byanatumye hari bihinduka ndetse n'amasezerano akaba ari gupfuba gake gake, nubwo benshi batari babisobanukirwa. Aka kanya katuze tubyinjiremo, ni amakuru akomeye kugeza ubatandukanye, ni ku mutekano, politike na diplomasi tugiye gusesengura ku buryo uramenya akantu ko kandi. Ikaze mwese aho muherereye hose, hani ku muyoboro mugari, kanda like ndetse na subscribe maze ubundi dukomeze neza muri amakuru 5 kuri 5. Twinjire neza mu makuru mu buryo burambuye. Reka duhere kuri operasiyo Rukokoma yongeye kumvikana mu gisirikare cy'u Burundi FDNB gishigikiye ingabo za Kongo, cyanafashe n'uruhande rwo kurwanya M23, bavuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda ngo cyagabye ibitero ku butaka bwa Kongo nk'imwe muri propaganda rutura yahimbwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aba bayigendeyeho kugeza ubu barwanya ingabo za M23 nk'abarwanya u Rwanda ngo ruzagaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nk'uko muri iyi minsi Ndayishimiye amaze iminsi abyivuga. Gusa ibi
byabacikishijemo ibice mu buryo bukomeye kuko batarabona cyangwa se ngo banafate umusirikare w'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Bikaba byarateye urujijo mu basirikare nyuma y'uko babwiwe izi myumvire bagahabwa n'iyi misiyo itanishurwa, ndetse kugeza ubu amafaranga bakaba bamwe barayakupiwe mu buryo bweruye, bikanatera na bamwe mu mutima mubi kuko batibaza impamvu ari ku butaka bwa Kongo bagenda bakorerwa operasiyo urudaca, ndetse bakanabwirwa ko bazicwa ivumbi rigatumuka nibasubira inyuma, ibintu bikabayobera mu buryo bukaze. Mu minsi yashize abasirikare bari barahawe itegeko ry'uko bagomba kugaruza umupaka wa Kamanyora, bakanagaruza n'ibice byose birimo Nyangezi bongeye kwakwa n'ibindi bice kugeza ubu byegeranye na Bukavu. Kugeza ubu biri strategy mu by'urugamba M23 irimo inapangiramo gahunda zose, gusa byarananiranye. Ibi byatumye imbere mu gisirikare havuzamo ugucikamo ibice mu buryo bweruye, ndetse ngo bamwe mu basirikare ba commanders bayoboye iby'urugamba ndetse na misiyo batangira gutegura misiyo zitanabaho ku buryo zabananiraga ngo ariko batanagezeyo, ahubwo bakavuga ko basanze batezwe igico, ubundi bakavuga ko ngo bamenye amakuru ko bari buze kwicwamo benshi. Bikaba byarabaje neva cyane, ahita ategeka abashinzwe iperereza harimo n'abasirikare kugeza ngo b'Ububirigi ngo bamenya neza ko hari ibiganiro bikorerwa ku matelefone, by'umwihariko ngo hari na groupe za WhatsApp zashinzwe imbere mu gisirikare cya Neva zigenda zivuga ku bijyanye n'uburyo ki imirwano batagakwiye kuba bayibarizwamo by'umwihariko, ndetse bakandika ko iyi mirwano itanabareba na gato, bavuga ko itagakwiye kubibarizwamo abasirikare n'abapfa ngo bapfira ubusa, ko n'impamvu barinda ngo Uvira batazi yariyo ndetse nicyo bayishakamo mu gihe bari kuburabuzwa n'imitwe y'abatangatanze irimo Twirwaneho AFC M23 ndetse na M23 ubwayo. Gusa aba basirikare babona ko M23 irwanira ukuri koko ko FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bo barimo Bazarindo arabicanye ruharwa n'ibikorwa byabo bajya babibona buri munsi, kuko bajya basubiranamo nk'uko byagenze kuva ku tariki 2 bagasubiranamo bapfuye inyama zo bari bishe mu mbogo bikarangira barasanye. Ibi byose babona ko badashobotse, ndetse kari imitwe ziterabwoba zagiye kwiteranyiriza hamwe. Ubwo rero batangira kubisesengura, nabo babona ko bari kurwanira ubusa, babonye uburyo ki badahembwa, baba mu bikorwa bibi kugeza batazi ibyo barimo n'ubwicanyi bakora n'ubuhunzi bateye. Batangira kuvuga ko iyo ntambara batagakwiye kuba bayirimo, ndetse banakereya propaganda zo kugenda binjizamo izindi mitwe muri abo basirikare. Bavuga ko bagiye bababwira ko impamvu zo kurwana atari ngombwa no kwibabaza. Ibi bikaba byaratumye ngo batakaza imbaraga na morali ngo zo kuba bongera kurwanya M23. Bakivumburwa bagiye bahamagarwa umwe ku wundi, bagahamagarwa ari umwe ati ngwino turagushaka, akihagira ubwo akabafunzwe, ubwo agahita ategekwa guhita kuramo ibirato bya gisirikare, ndetse akanategekwa kwishira imbonda hanze, ubundi abayobozi bakamuta muri yombi akerekezwa i Bujumbura muri gereza zitazwi zikorerwamo n'inzego z'ubutasi, paka barabafunga kugeza kuri 24. Bikimenyekana n'umwe mu basirikare wamenye neza ko abagiye bose batagarutse, kandi niyo gurupe yabo isenwa mu buryo butigeze busobanuka. Umwe mu batarafashwe watorotse, bivugwa ko yise yinjira mu gisirikare cya M23 gutanga amakuru bwangu ndetse no kumenyekanisha ibyo bigiye kwa muri iki gisirikare, kuko ngiyo batabivumbura kare bari gushiduka cyarasenyutse burundu cyangwa se kikigomeka, ibyari kuviramo Neva ibyago bikomeye. Gusa kubw'amahirwe aramurabo, ariko nanone ngo atagicira ngo gagwe muri iyi minsi, nawe yaramiriwe nayo mu buryo bukomeye. Gisekedi ngo niwe ukwiye kubazwa impamvu atsindwa. Ibyo byagarutsweho na Neva mu kiganiro haye BBC. Ubwo rero n'ingabo z'abarundi impamvu nazo zidatsinda, impamvu zitegera imbere muri iyi minsi nabyo biracyagaragara, kuko zo ziyitabafasha. Murabyibuka neza ko bari mu mirwano ikomeye cyane, nayo rwose iri kuveramo ikiswa isanganya mu buryo bukomeye mu gace ka Burikare ndetse n'Imasisi, kuko ngo bari barakoze ibitero byinshi bishaka kwigarurira ibinombe bambuwe ngo babone ifaranga, ariko biracyari ingorabahizi. Uburyo bw'imirwanire muri Plaine de Ruzizi iyepfo muri Uvira nabwo buracyari ingorabahizi. Mbese muri make iyi ntambara baye amayobera ku basirikare b'abarundi ngayo nguko. Hagati aho reka tubanze tuvuge ku bikorwa bikomeye biri kumvikana. Amerika ubu noneho tuvugana yabigiye kuva muri diru byeruye n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko Gisekedi abonye neza ko imari ye igiye gushirira mu bigo by'abanyamerika bikora icyo bita ubukomisiyoneri bwo guhuza leta ndetse n'ibihugu, bagiye imbere ndani mu badepite ndetse bakaninjirira abasenateri, bakagera imbere noneho muri presidence, ngo yewe igitekerezo umuntu atanze kikijyana. Ibi Gisekedi yabishoyemo akayabo ngo ariko abona ko bitakunda, nyuma y'uko intumwa za Perezida Donald Trump ebyiri zirimo Rory Jackson n'umucuruzi ruharwa
bageze hano muri iki gihugu mu matariki atandukanye bagasuzuma iby'imikorere ya Gisekedi ndetse n'ubutegetsi bwe, bakemeza ko bwamunzwe na ruswa n'ibibazo bikomeye cyane byo kutumva neza abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, amakimbirane rutura hari imbere mu gihugu ndetse n'ibibazo bikomeye. Babona ko kampani zabo gushora imari hano ku butaka bwa Kongo ari uguhomba, dore ko baba banahasanze iyi soko ry'Ubushinwa naryo ritiyoroheje. Ariko hagati aho kuba izi ntumwa zarakandagiye ku butaka bwa Kongo zigahabwa ijambo ndetse rikomeye rigacishwa kuri televiziyo y'igihugu, ariko ntibitse ku Rwanda, ntibitse no ku makimbirane cyangwa se ngo banagaruke nanone ku ngingo zamagana u Rwanda. Ibi nabyo biri mu byateye umutima mubi Gisekedi ubwe, avuga ko agiye guca mu nzira zemeye n'amategeko, akemera ko diruze kugeza ubu zazemerwa ngo na Gisekedi. Muri iyi minsi nawe ushaka ko Donald Trump babonana bagashira umukono ku masezerano y'ubufatanye bwo kwinjiza igisirikare mu ntambara ku butaka bwa Kongo, ibyo Donald Trump atapfa gukozwa kuko azi ibibi by'intambara kuyishoramo ndetse no kuyishoramo akayabo mu buryo bweruye hagendewe ku mpuzandengo. Gusa iyi diru ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka iramutse idakonze ngo n'ubundi kuza gucukura amabuye y'agaciro byo ntibanabibemerera, ugenekerereje n'ibikorwa bikomeye cyane bo bashaka ko biba umunsi ku wundi. Amakuru dufite nuko kugeza ubu ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo kwivanga mu ntambara ziri civil war uzanyemo ingabo zawe nabyo biteje akaga. Kugeza ubu kano kanya n'amakuru y'ingabo z'Ububirigi zipfira kuri ubu butaka, dore ko Ububirigi n'ubundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafitanye imikoranire ya hafi, banahuriye no mu muryango wa NATO bagahurira muri EU. Abo bose biberayo n'ubutasi bwabo bubizi ndetse buzi neza n'ibyabaye kugeza kuri aka kanya n'ifatwa rya Goma. Ubwo rero bafite amakuru yuzuye y'ibyanababaho. Kugeza ubu kano kanya ntibapfa kwishora muri intambara mu buryo bworoshye, nubwo batonze bitwara urutura byanakora gatangaza mu buryo bukomeye, ariko nta usangira n'udakoramo. Ubu intambara ku butaka bwa Kongo kwivangwamo n'amahanga